Kei roto anoa Benji Marshall I te kapa Kiwi, e whitu tau te kai hautu o mua I ngā Kiwi, e tamo ana I te kapa engari ko te tangata nei nā, e toru te kau mā whā ngā tau, kei ngā ngutu o te marea I tēnei wānei. Nā tana kōpautanga ki te kau mā iwa o te kapa Kiwi, ka whakatumatuma atu rā kia mate maa tonga a te rā horoi. Nā, I te aruaru haere a te rina kōwhai I te kapa Kiwi I te rānei, kia ta huri ake tātou ki aia I Naianei te rina. Ai rā, Scotty, ka tahi anō ka oti te kapa Kiwi I a rātau whakaahua a kapa, me te ahai aro pū ana te titiro ki te kai tākoro tau tōhito a Benji Marshall, a ko ia ka whakakanohi anō I te kapa o Aotearoa. Not in my wildest dreams that I think I was going to be standing here for this game, especially. So just standing in this jumper again, I had to look in the mirror and actually look twice and just realise how lucky I am to be here. No nā pōra, whakaingoatia ai te kapa Kiwi nei, a kia mōhio mai tātou, o te tekau mā iwa o ngā kai tākoro kua whakaingoatia, te kau mā tahi o rātou he uri Māori, a ko Benji Marshall hoki, tēnā. Ko te hokinga mai a te ika āwhiro, ki te mura o te ahi. At any time you can wear that Kiwi jersey if you're playing and performing at the highest of level, and Benji has been doing that. Kua whitu tau kaore anō kia kitea te uri o tūhoi e mau nei te poraka pango. No te taurua mano te kaumā toru, unuhia ai tana taitara hei kāpene. Just give him a break this morning. Engari hei tā te kaiako o Naianei, ko ia hoki te kaiako o te kapa taika, ko ki te ākanohi nei ia I ngā tohu o te kairaranga tangata I roto I a Marshall. I've seen a lot of great games from Benj and his performances and in and around the leadership. Obviously, working with him very closely, but it was unfortunate for Cody with Cody Nikorima pulling out there. That opens up an opportunity there. I whara te tapatapa o Nikorima, engari hei tā Maguire, he toko maha ngā pautoko, hei kōwhiringa ma te kapa nei. It was great to be able to sit down there and look at all the halves that we've got and available. The fact that Benji has been performing and Kieran's now performing, you need that to be at the highest of level. Hei tā te māreikura, te kāpene ma te kapararau he Kiwi, e ko ana tōna ngākau ko hoki mai. Oh, it's awesome, just to see him back in there, what he brings to the game, and it's just nice to have someone that's close to my age part of the mix as well. I think he's still younger than me, but I think Benji's deserved his spot back in the team. He's been playing really well off the back of the Tigers and NRL, so I know the boys are buzzed to have him back. Kaore e kore e hari hoki ana te ngākau o ngā Kiwi tāne I te hokinga mai a Marshall. Nō reira te rina, hea ki ngā kōrero ka whero katoa te pā o Rarotonga I ngā kai tautoko I te kapa o Tonga. Kōrero mai mō tērā. Ai tēnei wā tonu e tā muimui ana ngā apataki o mate mātonga ki te pā o Rarotonga. Hei tautoko atu I tā rātau kapa. Kaore kore ki te tātou I a rātau haki whero, ka rongo hoki I o rātau reo kaha putanua I a tāmaki makaurau, a ngā rā e heke mai nei. Scotty. Tēnā koe te rina, engari ka kuraina te kapa Tonga e te kapa Kiwi e hoaka ki te koe. Mihi ana kia koe te tuahine, tēnā koe. Huri rawa ke ki te tā.